Wang dulu nak bakal habis 2 boleh nak. Tak boleh pesantren kedua ledo. Nyadi uang Bacito dah ndak ada ponyong dah. Makan lo mak lolok ko wo. Makan batambuo. Bukan dek banyak piti wang dulu. Kini apa ndak? Sawit lo we, gota ado. Inyo petiga ko dua-dua. Oh nak bertigonya. Tapi bacito ke awak ya ponyong dia tahu. Nah, itu kompong dayan tentu pak. Si kode naso ponyong juga. Coba tengok dapat bacito. Bacito ponyong dan doang ponyong ya. Padahal P3K dah. Bersawit nak apa duanya. Tak terselesai non ada dah. Apa masalah kau Ustaz? Apa sabit masalahnya? Bukan dek kuang haroto wang dulu. Wang dulu rajin memuji rajin wang dulu berzikir. Tak ada banyak roto bagi ada. Wang kini apa nanda ada? Nyosogan berzikir. Tak mau bersyukur dong. Tak pandai bersyukur. Cai tawi je roto ko. Anan agama ndak berkoko jauh ke masjid ndak ada dapet dah. Mabuk dek moncai kojo. Kojo tawi. Apa nakkan bahagia wang kojo ko dah. Ndak pepe masjid ko gilo semua wang ko. Jangan mabuk pak berbelok kebun sawit nak gilo pak. Tu dah yen tu pak, tu dah yen tu. Itu dah yen tu.